يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع ما لي سوى فقري إليك وصيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرئي لبابك حيلة فلئن ضررت فأي باب أقرأ يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعو أهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع حاشا لمجدك أن تقند آسيا الفضل عجل والمواهب أوسع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع بالذل قد وافيت بابك آلما أن تزل عند بابك ينفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع وجعلت مؤتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتدرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع وبحق من أحببته وبأسته وأجبت دعوة من به يتشفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع وبحق من أحببته وبأسته وأجبت دعوة من به يتشفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف فينا يا من إليه المرجع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المؤد لكل ما يتوقع مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا لسان على حبيبك
الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا لسان على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر مولاي صل وسلم دائما أبدا لسان على حبيبك خير الخلق كلهم واقضي ديون الله أخلاق دائقة وفارج الكرب أنا أنت مقتدر مولاي صل وسلم دائما أبدا لسان على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ضيفا بنا في كل نازلات لطفا جميلا به أعوان تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزل في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شأشأ القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعد لدين ينتصر وأنا أبي حفص للفاروق صاحبه من قوله الفصل في أقامه عمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جدد وجد لأثمان ذي النورين من كملت وجد لأثمان ذي النورين من كملت وجد لأثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والزفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كذا علي مع ابنيه وأمه مع أهل الآباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن خوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجلهم الأمر من زالت به الخيار والآل والصحب والأتباع غالبات ما جن ليل دياجي أو بدا السهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تجاني قدواتي سري شيخ المشاعر يا طوبى لنا الزفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا أتتجاني قدواتي سري شيخ المشايخ يا طوبى لنا الزفر مولاي صل وسلم دائما أبدا
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرضى عن شيخنا تجار قدوات سيد شيخ المشايخ يا طوبى لنا الزفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجلي عثمان الذي انتشرت به طريقته يا بذل سل وزر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل سلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل سلم دائما أبدا على الشاذي وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل سلم دائما أبدا على الشاذي وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي وجسيا أبدا وصليا يا إلهي وجسيا أبدا وصليا يا إلهي وجسيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أتواصليا يا إلهي وجزيا أبدا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. ثم صلاته وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي يبيانكوبي أياو من فيني تيفي caggal yettude Allah e julde e annabi makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam min calmini on min juurima on e oɗo jamma tedduɗo. En garti hande e sifa keeriɗo biyeteɗo wayno spécial ko fati e mawlud. wonno eɗen gandi jamma hande oɗo koye oɗo ɓurɗo windere arno e aduna woni jamma jibineɗe nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. eɗen dendi ɗo eɗen gondi e musidɓe tedduɓe
hono ceerno men ceerno Moustapha Ba ina to banggue ñamude ɗo hono noon ceerno Sada Ndiaye hono noon kadi ceerno Mouhammad Diallo eɗen gonde makko ɗo hono noon ceerno men ceerno Ousmane Thiam Ndongo ni heeɗi ɓanggue men nana ɗo eɗen ndenndi ɗo ngam mantude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e jawdemo e haalde e yoga e alhaali makko gila e gurdam makko walla jikkuji makko nde wonno ko ɗum woni actualité kala mo Allah addi kala tagaɗo walla kala bani adama neɗɗo e jinɗe ni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ina jogui gueɗal e gurdam ma wadde on so tawi jamma mum ari ala goɗɗum ko foti haalede ala goɗɗum ko foti yahede so wona ko fati e makko nde wonno Allah tabaraka wa taala nde o wi wonde nelaɗo o nelani ɗum so wona ka fatan linna so wona dennagal yimɓeɓe foof kala neɗɗo to woni foti ko jibinaɗo e saaha makko walla jibinaɗo caggal makko Allah nelimo kanko Mouhammad e ma so tawi nelal makko yetti e ma tan ne waɗɗima nde ɗoftotoɗa ɗum ko hono noon kadi o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wi ine wodani en e nelaɗo o Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ñemtinorgal moƴƴat neɗɗo noon sa wiyama ya ñemtinmo woni farilla e ma nde ñemtintamo on ine waɗɗi ne gandatamo enen noon jibinaɓe caggal duuɓi ujunere e duuɓi 450 pawɗi holno gandirtenmo so wona kaaleɗe ɗen gurdam makko kaalen ɗen jikkuji makko beele ganden ɗum e makko mbawen ñembude ko hono noon kadi ɓe mantana en mo ɓe jarana en mo nanen ɗum nde ɗum wona sababu yidde men e makko Firawna en tawanimo e aduna kono misikkani so tawi won e meɗen baɗɗomo e nder ɓerde mum holko waɗi kono jangtagol ngol jangtetewol e makko ko ɗum woni sababu jagguirɗen mo noon hono noon kadi nelaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam sa yi yidde men hande no foti e makko ko sababu o ko mawɓe men ɓe adiɓe en ɓe ko ɓen jewtananno en alhaali mabɓe en jibina tan jiiɗen jinnaɓe ne kala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam suwa ko famɗi foof ne nana inde makko ine haale jikkuji makko moƴƴi omo mante omo jaare omo mawnine ɗum woni sababu enen jiɗɗen mo mawninɗen mo saaha eɗen mawninamo ha yoga hen ɓe ganduɗa ine gasa taw Allah hokkani ɓe fartange hebde seeren ɓe mawɓe ɓe ine neha ruhuji mabɓe ɓe ine andina ɓe nelaɗo ina andina ɓe martaba nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓen jaaha ha mbiya en ɓurtini wiide Mouhammad yimɓeɓe tagirako saabu makko walla kanko ɓuuri yimɓeɓe foof walla ko nande ɓe mbiya eɗen ɓurtina e holko woni sababu hay so tawi ni hoddiranoma en puuri en ɓurtini ko yidde men e makko nawi en toon wadde nden yidde noon ko awi ɗum e ɓerɗe men ɗe woni ɗiɗo jammaji so garino kamɓe mawɓe ɓe eɓe ndenda eɓe jooɗo ɓe ndendina en ɓe kalna en haala gurdam makko ɓe kalna en moƴƴere makko jikkuji makko moƴƴi ɓe kalna en no nafiri en ha woni sababu enen hande jibine ɗen gonɗen e l'islam pewɗen ɗum ɗon wonno sababu eyyi sa aɗa wawi wiide noon holko hatta ɗum waɗede ñande foof holko waɗi ne acce tan ha jamma mawludu makko ne waɗe ñande foof ne waɗe seere mbe ne mbaajo ne jangguina siira gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam toujours kono noon wona yimɓe foof keɗoto ɗum sa natin ɗo joni e internet e a waɗi siira nelaɗo sallah ah sallam ma yi kaalowo hen pular ma yi kaalowo hen ɗemɗe goɗɗe kono yurnotoɓe toon ɓe kewani kono ɗiɗo jammaji noon so ari waɗama noon gurdam makko ne haale hankkadi kala mo jiiɗa hankkadi ko forcé hay so heɗaki ni nanat gila lewru ndu naati caggal gueƴe so juulama sa woni e diwanuji men ɗiɗo ɓe ganduɗa yimɓe ɓe mawɓe men ɓe nehi e on sifa ɓe goni ɗo sa hay sa uddi noppi ma a nanat burdine jangge eyyi a nanat jikkuji makko ne kaale ɗum ɗon waɗi oɗo jamma so tawi waɗama hen ko heɓete hen e jencude ko ɓuuri yajje ɓuuri mawnude e ko watte sahaji keddiɗi ɗi ko ɗum taw woni sababu jamma mawludu wona julde eyyi wona wiye leyye ne waɗe hen walla yimɓe ne pummoye walla ko nandi hen ala ko so ari tan ɓay ko actualité
enen gandi kala nde taske ari ko ɓuri heewde almameɓe hutbaji maɓɓe sa kelima hutbaji julde taske anana eɓe kala annabi ismaila kanko wonno sababu oɗo jaam nde hirsete ɗo nde bamma ko hirsatamo nde Allah yamirno nde jawdi ndi ari naati ɗo yaltude sabu ko actualité wonno i holko haɗi ɗum ɗon wiye ko bida fotani haalede on saaha sabu nelaɗo haalani ɗum hutba makko e annabi ismaila nde hirseteno walla naggam ala hay so tawi ɓurano haalni en eyyi ɗum ɗo kadi ko actualité kala aljuma hutba ine waɗe yoga hen ko woni actualité ñande hen ko ɗum mbatta hutba actualité noon ne ɓuura jamma jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kanko wayli gurdam meɗen kanko woni sababu mbaɗen no mbaɗen ni Allah kay haali o wi o moƴƴani en o wi gonɗi wonde o moƴƴani en holɗum isbasa fihim nde tuma nde o neli e meɗen nelaɗo gimmiɗo e men eyyi ine ari ine dursito e men ayeji Allah ɗe ine senna pittali meɗen ine andina en deftere Allah e e karallagal eyyi hay so tawi ko adi ɗum ko en gandano ken majjunoɓe wadde enen ine wodani en nde jetteten mo nde jareten jetten kadi eɗen ñaago Allah nde ɓeydata weliya mum e yurmede muɗum e ɓeɗon mawɓe men adinoɓe en waɗɓe ɗum ɗo e ruhuji men ha jiɗirɗen mo ni ha gandirɗen mo ni saabu kala goto men ne kanko nelaɗo sallah sallam o meeɗi haalde sahabaɓe omo haala yiɗɓe mo ɓe cikki ko kamɓe o wi ala wona onon ɓe kalamɓe ɓe mbi ijam aɗa heeɓa ɓurɓe yiddema e amen o wi eyyi won aroɓe caggalam ɓe jiyani kam ɓe gurdani am kono yidde mabɓe yettima e am to ganduɗa janggo onon e mabɓe ni taccidda sirade onon e mabɓe potata martaba on banggue ɗum holko woni sababu so tawi kamɓe ɓe kallatano en nelaɗo Allah ɓe mantatano nelaɗo yeeso men est ce que eɗen jiiɗa nelaɗo hono ni en jiɗirtamo noon te yidde nde nawi en ha ganduɗa hay goto men jibinaka tawi nelaɗo ne woori kala goto men ari tawi ko o yeehi kono sono haaltani e qissa nde nelaɗo yaltata aduna sallllahu alayhi wa sallam a yiyan jomum wona e woyde ɗum ko yidde nde tolni ɗon taw so haalnama de mamum yaltata aduna woyata ɗum ɗon noon ɗum woni sababu o ɗum ɗo wadde kamɓe ɓe mbaɗi ha yettima e meɗen enenne ine waɗɗi e meɗen nde jokketen mbaɗen noon ha yettoyo e ɓiɓɓe men e taniraɓe meɗen e yo Allah hokku en ɗum hokka en yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko yidde nelaɗo sallah alih sallam woni ko majjinta en min mi yaani goɗɗum ko ine fewna en sabu yiddemo ko farilla o wi la yuminu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajmaina kanko nelaɗo sallah sallam o haali hadis o wi eywa gonɗinta e moɗon hay goto e moɗon gonɗirgol mum Allah sellata so wona hami laato min o ɓuuri yiɗede to makko ɗo min o ɓuuri yidde e jinnaɓe makko e ɓiɓɓe makko e yimɓe ɓe dennagal mabɓe nden yidde noon jibinaɗo caggal makko garɗo tawanimo e aduna so tawi ne jogori hebde yidde nde sikki ala koko haalante haala makko mawnine to yeeso mum ɗo ha wawa mawnindemo ha wawa yiddemo ɗum waɗi en mawninatmo mawnindemo kadi jamma nde o jibina en mawninat jamma o eyyi mawnindemo ko haalde hen alhaaliji makko mantudemo hen jardemo hen heeɗiɓe ɗum ɓe naata e pittali mabɓe naata e ruhuji mabɓe ɓe jiiɗoramo saabu ɗum Cheikh Oumar Fouti eɗen jiiɗimo ko haalnede golwole makko qissaji makko kala goto e men ina gasa ne jogui mamiraɗo ɓurɗo mo ɓallade e Cheikh Oumar Fouti mo ɓuuri jiiɗ ɓurɗo ɓallade to banggue ƴiƴam kono no yiɗiri Cheikh Oumar no yiɗirani noon on ko haalnede qissaji Cheikh Oumar on ko mawni Cheikh Oumar koko mawnina e jeese meɗen ko ɗum woni sababu wadde ɗum tan goɗɗum ala mawludu wona goɗɗum wona yimɓe ne pummo e ga ne mbaɗi ɗum julde nde ganduɗa ko farilla walla ko nandi hen ala ko actualité kala actualité garɗo eɗen mawnina jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mawninen ɗum eyyi manten mo jaren mo mbaɗen feere wonɓe ɓe gonduɗen ɓe walla jibinaɓe joni ɓe jiiɗamo ko ɗum tan woni sababu o te kadi rendude ɓe yettira Allah oɗo nema ko hunde nelaɗo sallah sallam o joɗinoma o immi o yekki o ari o tawi yoga e sahabaɓe ne jooɗi o wi onon ma ajlasakum holko joƴƴini on ɗo ɓe mbi min jooɗi mbiɗen jetta Allah mbiɗen jaramo mbiɗen mantaɓe ko fewni amen nema mo waɗani amen e l'islam eyyi e nema ko fewni amen o waɗi amen e l'islam e nema mo addani amen e so tawi a yeehi Nasa'i riwaya ari toon o wi ko mbiɗen jetta Allah nema e l'islam e saabu maɗa ko hokki amen ma an o Muhammad eyyi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo wi wallahi ma ajlasakum illa taka wallahi ala ko joƴƴini on sona ɗum ɓe mbi wallahi ala ko joƴƴini amen sona ɗum o moosi o wiɓe min wiyani yon godir ma ahlaftukum tuhmatan lakum mi wiyani yon godir saabu tumde on walla yeddude on ala
mino kay mi jooɗi to gonnomi to Jibril are am wi kam wonde Allah inenal farnoro on ina wasoro on to malaikaji ɗum waɗi gimmimi ngar mbiɗa ndaara holko woni sababu wadde ay rendude ne yettira Allah nema mo addani en e Muhammad sabu oɗo jamma ne jaara hen Allah ne manta hen Allah ɗum ɗon kay wadde ɓuural mawgal nana hen Allah ne wasoro en on saaha ne ñaaƴira en to malaikaji ko ɗum woni sababu eɗen gondiɗo e musidɓe meɗen no mbiɗen ni seeremɓe meɗen ine duusa en e jamma o inchallah ha to Allah hanni e daaɗe mabɓe belɗe en manta nelaɗo o jaara nelaɗo o ewa ceerno Ousmane hol banggue mo paalen kadi wonko Allah roki en ɗum rokani halgo fo wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani halgo fo wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani halgo fo wonko Allah roki en ɗum rokani Mamadou Aminata Allah tagi fecci hunde fo roki en ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani naɓe Allah tagi fecci hunde fo roki en ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah Allah wonani nandoma leydi kamɓe kom ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah Allah wonani nandoma leydi kamɓe kom ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah nayo hesede beltoɗa mawnina ɓurɗo ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani Mamadou Aminata nayo hesede beltoɗa mawnina ɓurɗo ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani Mamadou Aminata nayo hesede beltoɗa mawnina ɓurɗo ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah suma saja welta sirgino welta wulle ya Rasulallah wonko Allah roki en ɗum rokani ya Rasulallah jama jibine de Ahmada 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 jama jibine de Ahmada
jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada jama jibinede ahmada hamdan miyati rabbana allahu jomam wahdana nabi hamdan miyati rabbana allahu jomam wahdana rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah gawla ma ina darina yimma mustafa woni dimam hamdan miyati rabbana allahu jomam wahdana bajjama hay hune nandata jibinani jibina kamayata nabi Allah tabaraka wa taala bajjama hay hune nandata jibinani jibina kamayata ko muilato haytata moroki aldate wasata ko muilato haytata moroki aldate wasata oroki giɗo makko ahmada sallallahu alaihi wasallam konko wiyete muhammada dokkaɗo kala dokere fandini ɗuuɗiɗo duniya no yondini muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dokkaɗo kala dokene fandini ɗuuɗiɗo duniya no yondini salliyan ya ilahi wajziyana abadan anna muhammadan al-mukhtar fil qidam مولانا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القدم جول فماني وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في سيد العظيم مالكنا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القدم موضوعنا وعبد مطالب من بعد ما رأيلا فتاة زهرة ذات المجد والكرم سيدنا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القدم موضوعنا وعبد مطالب من بعد ما رأيلا فتاة زهرة ذات المجد والكرم مولانا وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في القدم ngamɗo damal alaji malik ina haalana en nde wonno nelaɗo allah sallllahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni annabi cakkitiɗo ala annabi garɗo ma mada fataratun min arrusli illa basharat bika qawmiha anbiya Busayri wi ala annabi nelaɗo so wona weltini yimɓe mun haade mission o timmude wonde won annabi garowo wattande zamanu wiyete ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kanko noon kanko sakkiti
mam adama adi e yimɓe ɓe holno Allah waɗi nde wonno ko kanko hay so tawi ko diine makko woni diine muuyaɗo woni ɓurɗo mawnude ko kanko sakkiti mam adama sa ƴeewi ko gorko e debbo jibinanno nene men Hawwa ko ɗum addanno gorko e debbo funeɓe oɗo gorko o resa funere debbo oya funere gorko oya resa funere makko ko noon adda ha to Haabila e Gaabila yiɗi resde funere muɗum nde wonno on ɓuuri yodde funere Haabila o wiya ɗum sellata e sariya maɓɓe on wiyeteɗo ko labuda ɗum woni sababu o warimo biyeteɗo siisu ari ine woni gooto mo ɓittodiraka kañum gooto caggal mum on sakkitini resde debbo mbiyaɗo ina yooɗi woni labuda o on siisu koye ne ruuhu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam imme keeci mammeɗ adama koye on ari ko noon jippori kala hen neɗɗo siisu dennaga siisu ɓuuri moƴƴude e ɓiɓɓe mam adama ɓiɓɓe siisuɓe ɓurɗo moƴƴude hen nde ruuho imme keeci siisu yaa e ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe makko ko noon jippori ha ari annabi ibrahima sikki ala ko Ismaïla ɓuuri moƴƴude e ɓiɓɓe makko nde wonno nde ruuhu o immi e keesi makko e keesi Ismaïla yeehi ko noon jippori kadi hakkude Ibrahima e siisu hay goto anda walla tawa haalaka hakkude siisu noon adama hakkude siisu e Ibrahima hakkude Ibrahima ha jippe Ismaïla ha mamum nelaɗo battuɗo sappo woni Adnan ɗon kadi haalaka walla hay so tawi won haalɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wino so tawi en kaali asko makko ha en jottima e Adnan yen kaat ɗon Adnan ɓuuri moƴƴude e ɓiɓɓe makko biyeteɗo Ma'ad ko noon jippori ha ari e Abdul Muttalib mamum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam immi e ruuhu makko e keesi makko nde Abdoullahi jibina ari e keesi Abdoullahi noon wuuri ha heeɓi duuɓi 19 caggal ko jogorno hirsede ha Allah lomtini gueɗoɗi temedere no Allah ñaawiri gueɗoɗi temedere lomtina e fittanu makko ɗum waɗi nelaɗo ne wiye Ibnu Zabihayni ɓi hirsetenoɓe ɗiɗo Ismaila jogorino hirsede ay taw mawnani ni saka jibina mo ina jibina ha nelaɗo yalta hen Allah dandimo hen sottirimo jawdi oɗo kadi Abdoullahi ɓi Abdoul Muttalib o kadi o hisi hen ɗon qissa o ne juuti Abdoullahi o nde o yeehi haw heeɓi duuɓi 19 ɗum woni ko mam Alaji Malik haalata ɗo o wi Abdou Muttalib min baɗu caggal nde o hisi e hirsede nde marra o wirti hankkadi o foti resde mam makko hono no neyɗi suka joguiɗo neydi waɗata ni ko gorko joom galle no mbiyatnomi ko jinnaɗo makko gorko jaggi e jungo makko ina daranamo debbo moƴƴo jeeyaɗo e leñol moƴƴo eyyi ko on suɓantonomo ɗum waɗi on o yaadi o wiya wa Abdou Muttalib woni mammu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min baadu caggal nde o hisi nde Abdoullahi hisi e hirsede marra o wirti ila fatatin fewde e sagata debbo Zuhrata biyeteɗo ni o mbiya ko piindi o fandi hen ɗo noon ko Aminatu zatil majdi joom kongu wal karami e teddugal eyyi marra o wirti alam ra'atin e debbo tuɗamo ina noddire bi Fadimatin e Fadimatu won debbo biyeteɗo Fadimatu wiyanoma omo jiidi eywa e gando goto e bani Israël naaɓe mawɗo on wino on haalanoma haala ruuhu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde o yi annore nde Abdoullahi ala no waɗani pour Abdoullahi resamo Abdoullahi resoranimo nde wonno Abdoullahi Allah koko suɓani ɗum mo resata o wi tabril mamala debbo ina ɗaɓɓa beele Abdoullahi oño ile ha fewde makko resamo wahya kanko noon debbo lamturami o ɗaɓɓaka wona kanko yiiɗeteno wa haza izaka o wi on saaha Abdoullahi ine fandini sayyiduna kalifa men o hadawan duuɓi 19 walla mbiya omo sogga ilal hayri fewde e moƴƴere naafi omo woni diwowo addayra lebte wonne ɓe e caɗele لكي يسيرها صدفا لدرته آمنة نقيد عن سائر التهم o wi likay yusayiraha beele haw watta on debbo hollum sadfan wono coomdi ɗi durrati kange makko kanko Abdoullahi gonɗo e keeci makko o omo daara debbo mo ganduɗa ina wona coomdi kange makko o hollon kange ruuhu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam debbo mo ganduɗa koye ranga muɗum toon moftete ha wona lebbi 9 ara ina woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum woni likay yusayira ha omo daara debbo mo ganduɗa omo watta on sadfan ina wona coomdi li durratihi wonande kange makko o holon debbo o heeɓi Aminatu biyeteɗo Aminatu naqiyat laaɓɗo an sa'ire ay ga dennagal a tuhami tuma muyaji وقيل زوجها وهب وقيل وحيب وقيل wiyama zawwajaha resnimo Aminatu kanko Abdoullahi hokkimo ɗum ko biyeteɗo wahbu waqila wiyama ala ko biyeteɗo wahybun wahaybu oɗo ammu ha woni bappañ makko
ومربها بهجرهم ومربها وني نيدومو بهجرهم اكيدانغال مودum وهي حينئذ على النساء شرفا وهي on sanga non kanko Aminatu hina izin on saha ala nisa kanko buri teddude rewbe be sharafan to wonno teddungal wo nisbatan e to wonno fodde wafti kharan e to wonno wasu min jududihim في السيب يوم سنا المختار قد حملت joni non Abdullahi resimo kanko Aminatu wiyamande jamma altine ari ine hawri e lew koye lewru rajab wonno nde ari nde ko nden menkelde nde ruhu nelaɗo sallah sallam immi keesi Abdullahi yehi e ranga Aminatu aha wa qala wi Sahlul ibnu Abdullahi zul wasami joom juɓɓudi o haali wonde ko wi laylal arubati laylal arubati haladur fi rajabin summa al munadi yunadi musmi al fahimi oɗo wi ko laylal arubati ala wona jamma altine ko jamma aljuma halla nden jippi addurru menkelde nde eyi fi rajabin wonno koye lewru rajab summa refti yunadi ine nodda almunadi noddowo to male to asamawuji e less musmi a ine nanna alfahimi ine famna yimɓe ɓe holko wi tanabbahu annar nur alkhatmi laylakum قد خل في خيمة من أظهر الخيام ويتا نبهو بني بامي غاندي أن نور الخدم وندي أن نور تيمودي أن باغل ليلكم أورو جممون قد خل جيبيما في خيمة هنكدي تليسا جيبيما ريدو من أظهر الخيام تليسا بردو لابد ولا بيا رانغا بردو لابد رانغاجي جيبيما هن أورو جمم أن أدروا بخيروا خير البخور وأفرسوا سجادات تكريما على القدم أن أدروا جمودي بني أدروا بدي لاتيجي جالتني لاتيجي من أردي أردي مبادون ها أورا وبخيروا مبادون شورا يوجي من خير البخور بردي موجود شورا يوجي مبادون دي وأفرسوا برتي سجادات ليس holko mbaɗir toon ɗum takrima sabu mawninde sabu teddinde alal udami e garɗo qala al malaiku abwabu sama futihat kazal jinanu wa nuru shamsi fil izami on saha galal malaiku on saha malaikaji to dow asamawuji enen mbi abwabu sama dame asamawuji ɗi futihat fof udditama dame asamawuji ɗi ñane jamma mo ruhu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jippi e ranga Aminatu jamma oɗon dame asamawuji fof guddita kazal jinanu hono noon dame aljannaji ɗi fof guddita wa nuru shamsi on saha annore nangue ngue fil isami ɓeyda annore lewru ɓeyda e on jamma wa annaranna allainul khabbu yahduruhu junuduhu wa waridun min as-sadami on sanga non wa anna otti ranna ñuuñi luuki doole holon allah inu kuɗaɗo o woni iblisa eyyi alkhabbu coyɗo o hankadi o sooyi nelaɗo jibinama mission makko wonta ya yeeso yahduruhu on saha taw ine tawato makko ɗo junuduhu konu makko kanko iblisa aha wa huwa kanko redidun omo signa mina sadami sabu mette sabu sunnu sabu caɗele wa qala waylakum ya ummati humilat fi hadhihi durratun min ahsanin tuwami wa qala on saha o wi waylakum halkare wodani on de onon ya ummati ya onon leñolam iblisa wini gande humilat wonde rondama fi hadhihi e oɗo jamma durratun menkelde nde min ahsanil tuwami ɓurde moƴƴude e kanŋeji woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam rondama oɗo jamma en keeɓi caɗele wa jaa adamu tabshiran wa shiitu laha idrisu nuhun wa hudun wal khalil sami on saha e arwande lewru he on saha adama ari ine weltinanede men Aminatu ro ibnu hajar haali ɗum eywa hadis mo ganduɗa ine haala wonde Aminatu wi nde o sowi nelaɗo sallah sallam lewru adinɗo o leeli jamma to ɗoyɗi makko ɗi belata ɗo woodi gorko naɗɗo o yi on ine jogui annore ine yooɗi ine weeli hendu o wima i hol an o wi ko min woni adama aboul bachar baɓe mum bani adama en ɓe
o wi wonko woni haaju holko jiɗɗa o wi welto Aminatu a jibini ɓurɗo moƴƴude e windere nde hono noon kadi Idrissa ari caggal muɗum Siisu ari nde heeɓi lebbi tati Nuhu ari Huudu e Ibrahima ɓeeɗo fof ngari weltinde Aminatu wonde o kanko rondi ɓurɗo moƴƴude e windere nde o ثم الذبيح كلم الله كلمته من أول الشهر في الترتيب لا تحمي on saha summa refti azabihu jogornoɗo hirsede woni Ismaila ari kalimullahi kalɗannoɗo Allah o woni Moussa ari kilmatuhu konngol Allah kun won woni Isa mo ala baba Allah wi yo won tan o woni ari weltinde ɓe fof ngari weltinde Aminatu min awwali shahri e ko arwande lewru fi tartibi no rewodiri ni ko ni ɓe ndewodiri la tahim Alaji Malik wima wata weem wadde ala nabi wa alayhim ajmaina ala nabi wa alayhim ajmaina salama bina daiman ama bisabi sayyidil ajmaina ala nabi wa alayhim ajmaina salama rabbina daiman ama bisabi ala nabi wa alayhim ajmaina salama rabbina daiman ama bisabi Alaji Malik nena ala nabi wa alayhim ajmaina salama rabbina daiman ama bisabi wadde o wi ala nabi yo wone annabi men wa alayhim wona e mabɓe kamɓe arɓe weltinde Aminatu ajmaina dennagal mabɓe e nelaɓe fof honɗum salaman kisal rabbina jooma meɗen kisal Allah yo wone e mabɓe ajmain dennagal mabɓe amma huftidina ɓe amma bi sahbim huftidina kadi koor fof e sahabaɓe muɗumen wadde bandiraɓe ne wayno ko fayi e gaari ndi ko fof heƴani e barme he en kaɗan ɗo eɗen jinno noon jokkude ha yesso kono en kaɗan ɗo inchallah so Allah artiri en gongol e sifa goɗɗo kadi so Allah jaaɓi garden hen ودنينا سرور في سرور في سرور مودوي سرور في سرور في سرور مودوي سرور في سرور في سرور لا سلام سرور في سرور في نبي نبي سرور في سرور في سرور مودوي وإيد دون آيات عيون مودوي وإيد دون آيات عيون ينن وإيد دون آيات عيون مودوي ربيع وسنافيق سمير مودوي وآمن ثم زاروا ثم يوم ينن وآمن ثم زاروا ثم يوم جود دو وآمن ثم زاروا ثم صلى الله عليه وسلم وآمن ثم زاروا ثم يوم مودوي أتى فيه هدى قران القرون جود دو أتى فيه هدى قران القرون مودوي أتى فيه هدى قران القرون ينن سرور في سرور في سرور مودوي سرور في سرور في سرور مودوي وإيد دون آيات العيون مودوي ربيع وسنافي سمير ينن ربيع وسنافي سمير جود دو بآمل فيه في اليوم بعد نون مودوي بآمل فيه في اليوم بعد نون جود من بآمل فيه في اليوم بعد نون ومولده به سرف وخير مودوي ومولده به سرف وخير جود دو ولده به سرف وخير ينن ومولده به سرف عليه وسلم ومولده به سرف عليه وسلم ومولده به سرف نبي ومولده به سرف عليه وسلم ولده به سرف عليه وسلم ولده به سرف عليه وسلم ومولده به
النبي ولده به سرف وخير ولده به سرف وخير وفي تعظيم جاءوا سجوني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون